ovako izgleda stablo kajsije koje je bilo zaraženo monilijom i izvađeno uz pomoć ICB-a sa korenovim sistemom. Jednostavno i lako, pravo rješenje. Pitali kako da izvadimo stablo i šta mi radimo? Pa evo ga, ICB je tu. ICB je tu, mašina je tu i to je najjednostavniji, najbezbedniji način kako izvaditi i kako uraditi. Ko može ICB može, ko ne može. Jako je tesno, ne može da se prođe, ne može da se uđe. Evo. Da, hvala ti. Posao urađen za par sekundi. Nađite, platite ICB. ICB nije skup. Posao koji uradi za tako kratko vrijeme i kvalitet koji mu radi, počupuje svo korenje, sve je počupano. Ostala je otvorena rupa, tako da zaraza je svedena na minimum. Sad kad sunce odradi svoje, kad vremenske prilike odrade svoje, bit će odlična priprema za kasnije sađenje voća sljedeće godine. Tako da, što se kaže, izvadio je kao kvaran zub. Evo, nekih 10-ak dana nakon što je ICB izvadio stablo, iskoristili smo to vrijeme da se sasuši zemlja oko stabla, da očistimo zemlju što smo više mogli. Još je ostalo nalepljeno, ali bilo je zemlje čak ovako. Kiša je padala nekih 7-8 dana, tako 2-3 dana posle kiše, tako da je bilo nemoguće bilo šta raditi. U ovoj etapi sad, nakon vađenja, idemo sa motornom testerom, palimo motornu testeru i sečemo sve do korena i iznosimo iz voćnjaka. Znači, najvažnije je da ostane voćnjak bez stabala, rupa ostaje. Koren, ovako koren, ako ima, to pokupite. Sve što možete korena da pokupite. Neće preći sa korena na novo stablo, ali će, kad posadite novu biljku do godine ovdje, postoji šansa da se zarazi. Tako da, koren sklanjamo, stablo obaramo i krećemo da ga seckamo. Sečem na veću parče, otprilike da može stanem kotao i to je to. Idemo. Pozabavit ću se prvo sa deblom, da ne bih ustupio tamo lanac. Uvijek secite od dole, jer ako krenete od gore, ono će da napravi klac
prskalicu i da vam uhvati mačima testeri i lanac i tako će vam zablokirati, pa ćete se mučiti poslije pomerati. Nekad će biti drvo toliko veliko da nećete imati snage da pomerite, možete da ostanete bez mača ili šta već. Tako da, znači, neću od gore, već idem od dole. Samo je klecnulo. Tako da... Morat ću da ga okrenem jer previše veliki je pritisak sa druge strane. Nastavili smo rez. Sad ćemo još malo da doradimo koren. Lanac već osjećam da je dobio, da je malo se stupio. Ovo su jako prljavi poslovi. Lanac se brzo istroši. Evo sad ću vam pokazati kako izgleda kad ima zemlje, kako reaguje. Preseče on, ali to ostavlja tragove i mnogo ga brzo tupi. Tako da, u ovoj etapi to bi bilo to. Ovaj panj tovarimo i nosimo ga iz voćnjaka na bezbedno mjesto gdje ćemo dozvoliti da vremenske prilike odrade svoje, odnosno da sunce i eventualno još jedna kiša odrade svoje, da omekšaju, da tu zemlju možemo lakše da skinemo i svučemo sa drveta, da iskoristimo drvo, jer u ovoj situaciji to je jedan panj, ne krčimo cijel voćnjak pa da možemo da platimo kamion da nam to odveze na deponiju, već moramo sami da se pobrinemo za to, da nekog pozovemo da kažemo imamo jedan panj, da nam odvučete. Spustili bi slušalicu, mislili bi da nismo normalni. Tako da, evo, korenje smo pokupili, sve kupimo, čistimo, rupu ostavljamo još da stoji tako otvorena i neka stoji njoj, to ništa ne škodi, ne škodi ni nama. 2-3 puta sam posrnuo, ugrizo sebe za jezik kad sam pao, tako da već sam navikao da tu više nema drveta, da je tu rupa, pa idem okolo. Sad samo da vidimo da li ću moći da podignem ovaj panj. Moći ću. Dosta sam ga oslabio, ali on je težak, pa ćemo privući kolica i sa kolicima idem da istovarim drva i vraćam se za sekundu da natovarimo panj. Drva smo rešili, ostaje nam panj. Panj kao takav je teško podići, ima sigurno u njemu 70-80 kg, tako da nema potrebe da se dokazujemo, nema potrebe da rizikujemo. Pokazat ću vam jednu caku, foru, kako god hoćete, kako možete malo veće kilaže da podignete, a da se ne umorite. Znači, koristimo kolica koja oborimo pored panja, samo ga ovako lagano spustim i bajkeri koji su padali s motora znaju o čemu, kojima su motori padali, odnosno i znaju za ovaj trik. Znači, samo naslonim se nogom ovdje, hopa, pogledajte. Tako da nema potrebe da iz
čučnja dižete, da se rizikujete da se povredite, da leđa povredite, poslije toga trebamo porak 2-3 dana ili koliko već 5, nije važno. Uglavnom, cilj ovakvog videa i ovih videa jeste da podijelimo neka iskustva, neke tehnike, da vam olakšamo, da ubrzate postupak, da ubrzate proces. Znači, ICB je najbolja mašina za vađenje starih stabala, za čupanje panjeva, ne samo za ovakav voćnjak gdje je redom posađeno, već i za mnogo ozbiljnije stvari. Panj izlazi iz voćnjaka, ide na bezbedno mjesto, ostaje na tom mjestu da negdje u dvorištu da vam ne smeta, da vremenske prilike odrade svoje. Ne mogu još da skinem svu ovu zemlju sa njega, neupotrebljiv je kao takav, ne može u peć, ne može u kotao za centralno grejanje, tako da to bi bilo to. Vidimo se u nekom narednom poduhvatu.